Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Ti maudia paset ti makalawa sa pakasaritaan ana pauluan. Tanikala ti pamatag. Dito'y drama tayo. Sonata. Niyaya. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. Kunak no nagbaliw ni Daddy. Pudno gayam ti atap pikin ni Mami. Kat dayjay pa'y a Clarissa. Diya kumakain nga bagaking kada ito'y tamok ang masakitan ka lang. Kin kagunanak man ni Dadim. Numadugtalan na asyak tinagipulong king ka. Day tate kotse ni Daddy. At dalakit di iti unak. Sige, pumanaw kan. Tapno saan na ka makita. Dayjay. Rumor na Clarissa kan Daddy. Nagmayat mo nagkalapay da. Naging nagagtapay. Naimbag na nakapanaw ni Jaramel. Dita, nakita da kon. Kamakamag ni Clarissa. Sakbay ang makastir kiti balay. Rutesa, Kasano na amuam titoy? Di nakilimangan, Clarissa. Awanan ka, tibain. Apay ani Daddy pay. Apay ko mga min nga ilimangan ka. Sana ka mabutong kan ka, Rodessa. Jack na agaw ni Jaramel anobyo. Ngam ni Gardo tinagbalin asukat. Nasakit ka di, ha? Awan na pulos delikadesam. Anya di planom. Rakrakam ti pamilya mi. Kasi ka, Daddy. Apay. Kunak no nagbaliw kayon. Umanaw kan. Ija iton balay nga agsarita ta, Rodessa. Di kay man lawaasyan ka ni Mami. Sanda ka pampanunutin nga anak yo. Sakta dada mo ibabain. Di nakadurman nga rami dyo. Tsaka mo, nakasano nga ipundok ka ni Mami da ito'y anadokta, Jaramel. Isungayin ka din ko ni makipagkita manan kan ka. Amo ka na sakit law na king kada ito'y Rodessa. Amok, inranta ni Clarissa tinang sulisog ka ni Daddy. Kalpasan na napaayan ang rakrak iti ayan na yata. Sanlangan ang nakapanunot itinasayat ni Clarissa. Apa yan ay pay Dadim? No arapahap natin sayat pa nagbiyak. Ano ti babaro dita na saliwan-wan ti biyak na? Napintas ni Clarissa. Ngamrino kerti puso kan panunot na. Aramid nanday tayo di kolehiyo kami pailaan. Ni, makatudtudon sa Rodessa. Kanya karpisan. O sige, mapantan itikotsik. Uwan, Jaramel. Sa dino te ayan tinalaing nga anak mo, ha? Veronica? Apay ama kapungtot ka asimmang Gardo. Kaslada na nagsan anak kabasulan ti anak mo kan ka. Itamad laangan na makita ka ngagpungtot. Dakon, Daddy. Sa dino tinagapwam. Umuno na agpailang ang nakasangpat dito'y balay. Gaputan jak may turan no kasano kay pudnok ka ni Mami tinaduktalak nga rami jo. Kunak no nagbaliw kayon. Apay ani Clarissa pay. Aniya? Ni Clarissa? Anya mananda ito'y Gardo. Saan ka mitlaang ngagnakam? Ti pa'y babae adandadi nangagaw iti nobyo ti anak mo.
Awanan ka idibain! Na, ti mapaspasamak ka. Apag lukat ko tiri daw, tinungpan akong Clarissa. Saan kan ngagin ko kuna? Amok nakita na kami kinigardo kat nalimod as sinisiim na kami. Sikat tinagipulong kini Rodessa. San ka di? Apaya makagura ka. Saan nga umno aramidem? Rumbeng ko maasalimot mata, idaya mo. Awan tibdibiyang mo kanyak. Patpat gan ka unay. Ngam pinasakitan nak. Agibalsa. Nakulkulaapan lang ti panunot mo, Clarissa. San pa'y analaro ti amin. Makaaon ka pa'y iti nakailumlumam abasol. Nagalaakla ang itibadok iti balay. Ngamdi ka na sangpatan. Naggapam. Napan ko sinalangad ni Jaramel. Tinungpak iti nalaos apong tut ko. Iso tinakaamuan na ti maipanggap kadata. Nakisinarak ka iti dayjay a lalaki. Pagmamauyungan payla ni Jaramil, ha? Anya ka di? Sika pa'y natin nakaiturid kanya ka. Anya ti pagpanakal mo, ha? Agpapada kayo amin, a babae. Ay, ibatanak! Masaksakitan naglaunaya! Dahito iti tandaan. Numadok talak alipliputan nak. Kat ni Jaramil. Ha, patayan kayo adwa! Girl, I need you. I need your love. Nakapanunot ka si Mang Patgardo. Nga magpungpungtot ka. Ayan tinalaing nga anak mo, Veronica. Rodessa! Rumar ka iti kwartom. Darasam! Anya ti ibagam iti anak ta. Agulimot ka laang, Veronica. Saan ka makipyang? Pangasim, Daddy. Saan niyo adang ni Mami? Siyaklayangan saktan niyo. Talaga ang masakitan ka. Nung makita kayo pa'y kinit Jaramil. Balaagak day jay alalaki. Tiyak bumdang amang patay kung kwano nung makitak. Saan ka kumang agipang tagardo? Kasta ka din ti kinadakas mo? Kasapuan Kunag nga gulimot ka! Daddy! Kaya't mo ka di nga uray si kakatong pag. Ha, Rodessa? Lipat mo day jay alalaki. Luklukon na ka. Nakisinarak kini Clarissa. Oh, ti awanan pain. Maripot ko la ida. Manglilipot dagijay. Patayak ida adwa. Na kayo ti manglilipot! Sana marami ni Jaramil dito pagpapasulikan ko na. Nung narukok kumaakas kada kayo, hindi pa ilala sulisog kini Clarissa. Lawlawagan niyo kumanta pa nun yun, Daddy. Agbalbaliw kayon. Agibalbalis ni Clarissa. Kaya't nadadaalan ti pamilya tayo. Agulimag ka na. Kaya't mo ta si kati isarunok atong paan. Sige! Ha? Sige! Tandaan am ti konak, Rodessa. Nung makita kayo kini Jaramil nga agsarsarita, patayak dayjay alalaki! Aglablabasin ni Daddy, Mami. Nakadakdakas lao na yun. Kasanon na may turod na apatay ni Jaramel. Da kaya't amay ramraman ka, Rodessa. Iso aliklikang payla ang ti makipagkita kini Jaramel. Mami, Agimbagan nyo adwa da ito eh. Siya akong ti makipagkita, makisarita kini Jaramel. Kalpasan na, isarunok akasarita ni Clarissa. anya ti pangpanggapin yung aramidan, Mami. Paada a babae ni Clarissa, anak. Tulungan ta. Tapno saan nga agnanayon amadadaal ti dayaw na. Kaya't naadadaalan ti pamilya tayo.
Kayat na ti agibales. Kalpasan ana pa ay anang sulisog kini Jaramel. Oray kasano ti kinadakas ti may sa ataw. Tulungan tayong agbaliw. Nagnuma mo ni Daddy Dayta, ang mga dadangran na kayo. Nadardaran ti puso, Rodessa. Tinapatag. Masalbar ta ti pamilya ta. Kung nakno sinubriyamon ti pamilyam, Gardo, aramidag amin apak kaabaulak amang paragsakyan ka. Nagawid aklaan, tapno balaagat ni Rodessa. Kan uray si ka, balbalaagan ka. Numasukalan kayo kini Jaramil amang lipot kanyak. Uray gayam lakay kan, nasilos ka pailaan. Nakasagana ak apumatay, Clarissa. Naungat ka launay. Umay ka man, tapabaawak tariknam. Itay pailang ang makadigdigo sa ka. Kaya't kung agkitan tang agdigos. Naimbag, taam mong timang lailo kanyak. Relax lang amin. Saan ka aliputan? Makagurak lang kini Jaramel. Isuti nang ipulong kini Rodessa at diti pagkasiraan. Agaluwad day jay kanyak. Talaga patayag. May kakit din. Ah. Saan man laday tapatay ti bagbagan? Paragsakan tabagim. Lakay at talagan ni Gardo. Gani, nakaturog adagos. Ti kwarta na lang ti masapul ko kenkwana. Pasat ti panagibalis ko. Pag mauyungan ka, Gardo, iti kasta, di mo mapagkudkudan amin agid dawagan ka. Aging gat ti agkaratap kayo iti rigat. Katawaan kayon to. Ngam no asawaan ni Jaramel ni Rodessa. Kasano nga ta masulisog ko ni Jaramel? Agpinatay da nga ta kinigarto. Agyamanag, tapinat gamtikid daw ko, Jaramel. Ladingitat nga ibaga, asaan kayo paila nga makapagkita kini Rodessa? Nana Veronica. Pag-imunan na ka ni Gardo, kapo iti panagkita yu kini Clarissa. Dada ko matikahit ko yung ilawlawag kini Rodessa. Ang mga no sa balit inistorya ni Clarissa kini Tata Gardo. Nadangran ni Gardo ni Clarissa. Anya. Delikado ka, Jaramel. Saan na akayat ni Gardo ngagkita kayo kini Rodessa? Iso nga, agpakpakaasiakan ka. Uray ka sa ti kinadakas ni Gardo. Diyak kaya't amalawanan na ka apatayan. Girl, I need you. I need your love. Oh, Nana Veronica, may kayo kaditap no salangadin na? Nagkuyog kayo kumaki ni Rodessa, ang mga raot kanyak. Clarissa, Bakit kayo ngaminan? Isuasan na kayo na pagtatakunan ti asawa yo. sa anak laang nga imay akas asawa, ngem kasmay sa nga ina. Agpada ta babae. Clarissa, saan mo kumaadadaulen ti dayaw mo? Saan pa'y anala daw ang panagbaliw mo?
No jak lapam panunutan abagat kayon? Tungpatumpaan kan pungutan kayo. Nakirelasyonak iti asawa yung tak numabalos ko da Jaramel ken Rodessa. Kan kang runaan na. Rakrakak ti pamilyayo. Pang-asim, Clarissa. Ngam no kayat yung nga adaywak ti asawa yo. Umanugot kayo laki. Di, iti kayat ko. Kasukat ti dakkel agatan. Adaywak ti asawa yo. Dakkelin agad at tinaala ni Clarissa ken ni Daddy, Mami. Sa kayat na kayo pala kwartaan, talagang agibalbalas na diya babae. Kaya't ko atulungan nga agbaliw, Rodessa. Namin adun a kinasarita. Ngam kinatawaan naklaan. Awanan ka itibain, Veronica. Nagpulong kanyak ni Clarissa. Kaya't mo ta saan kayo nasangputan, ha? Nalpasan at tinalawan na kami kini Rodessa, Gardo. Saan na kami laangan asangpatan? Nuriribukan na kami laang. Anya ti karbangam ngagsaw iti kasta kanyak, ha? Daddy, nasaysayat no panawan na kami. Gusto ti kunayo. Anya pa lang kami tararamidan nyo. Ngam saan nyo adang ni Mami? May saka pa'y Rodessa. Binilin mo kano ti kahera asaan dak nga ikan iti kwarta? Juan, gapot ta maluglugin ti kumpanya gapot kinababaero yo. Kwarkwartaan na kayo ni Clarissa. Agibalbalas gapot ta napa ay iti panang sulisog na ni Jaramel. Kayat nadadaalan amaming pinsan ti pamilya tayo. Kayat nangagrigat tayo. Saan kayon nga agulpod? Kunayo nga ta, ajak maamuan nga adabo kudyo ang negosyo. Talaga? Saan nyo mabalin na pakibiyangan da jay? Gapot ta sinakbayan mi ti dakas nga aramidan nyo. Nalugin ti kumpanya. Ngam kukwayo laang dyan nalugi. Negosyo yu laang. Laklakayan kan. Gapu iti babae. Adun akwarta ti binurbur mo iti awan kaes-es ka na. Awan manaknakam mo. Mabwisit ka. Pues, saan asiksika ti lalaki, Gardo? Aglo naglangan ti panagayat ni Ramses. Oray ta nakasagana kano amang hikasar kanya. Gusto ni bakat Veronica. Apay namin adadaulak ti biyak ko. Kakaisuna nga adda mga langon iti dayaw ko. Amok, saan ang mapagsina ni Gardo da Jaramel kan Rodessa? Taagpinpin na tigdalaunay. Tinasayat, orayak langan ti awag ni Ramses kanya. Di Ramses, dandan niya akong dinumpar. Ay, saan atikot si ni Ramses? Ni Gardo. Talaga asaan ka mapagtalkan a babae? Sumurot ka kanya? Ay, batanag! Kaya't ko ti agbaliwan. Subliam ti pamilyam. Napasamak man ang daytoy kanya kidi. Ngamdyakon ipalubos ang maulit. Saan ka nga gulagol pa eh? Ibatan ako na. Sumurot ka kanya. Di mo kaya't apal tugak ti ulong. Ay, ano? Matayak iti nervyos. Pangasim, isardeng mo kumantikot sa Gardo. Asino ti akin kotse iti mangkamkamat kadata? Ha? Kukwa, diyak mo. Dayjay ka di a Ramses? Ha?
Jak ipalubos ang maagaw na kakanya. Kukwa kalaan. Overtake kak day tasar sarun mong takot siya. Ha? At makabat na adak na atak. Mami, agar-agar ang ni Daddy. Guggunanan. Diyos ko. Agyaman na taimpangag yu ti araraw ko. Agyaman na tainispal yu ti asawa. Tano ang dapay gundaway nang agbaliw. Mami, day tati maghanap na. Bayan niyo alak amin mo. Rodisa, dako sa damak. Oh, Natay ni Clarissa. anya? Kasya niyo ti kararuan ni Clarissa, Diyos ko. Palubusan niyo ang makasaklag iti sidong niyo. Aglablabas namin, Mami. Dahil siguro ti dosanan. Sa dino ti ayan ko. Saan kayo pa nga gargaraw? Ang mga nagdara di kita sugat yo. Nalipatam ka din, tinapasamak ka na kayo kini Clarissa. Naidumpar ti lugan niyo iti truck. Rodisa, awagan ka tulangan. Sige, Jaramel. Asino tinagsaw. Ah, Ni Jaramil ka di. siya nga paiso tatay. Baro abiyag. Nagasat kayo. Pay, jak maigaraw, tisaka. Kan ti may nga ima. Nakaruan na dang randak iti sakam. Ken gapo iti pan nakaipit ti may sa atakyag mo. Nairaman anaputed. Ha? Saan? Saan na pudno dayta? Anya pa iti sirbit ng agbyag. Matayak lakuman. Saan ka kumag sa uti kas tagardo? Saan ba'y akamaudyanan ti amin? Daddy, dahito yan ti banag ti kinadakas yo. Siguro, saan ngayon palubos ti Diyos amatay kayo? Taknolak aman yung matidusa. Wano bunga tin kinadakas ngayon aramid yo. Kastan tinapasama kada kayo. Saan kayon ang makapagbabae pa'y? Baldado kayon. Okay, mapakawan ka, Daddy. Ngam, saan kon akayat ti makidan na kada kayo? Tano makitkitak day tala ngayo. Ad-adalang ang maipalagip kanyak tinapait nga nararamid yo. Kat makaamo ni Mami, nukaden na kayo pa'y. Ngam, rembeng laang siguro. Gaputa asawa na kayo pa'y laang. Subsibahan ng dagiti bombero tinaura malugan. Nainayon da kanumot ng dagiti bangkay. Sigurado ka di, akayat mo nakamamas ti pan nakatay ni Gilyar, Molina. Ilian, apay anas ka na mapasamag kan ka na ito'y. Nukaano pa'y adandanita nagkasar. Makipaglit na ak, Molina. Napatigmat gaya man ni Gilyar kan ka. Kaya't malabingita na kiti kastiyo nagtungpalan. Ngam disgrasya tinapasamak. Kaslasan ko ang kamalan, Bart. Ngam, kayat ko ang makita. Numay sa ni Gilyar ka nakiti bangkay. Huston, ang mga namatalimudaw ka. Kabalak na ito eh. Kumpat ka kanyak. Nagilir ka din na ito eh. Saan? Narigatan na may lasin tiro padagiti bangkay, Molina. Kaslabang nagtiparukong ko iti sa...
Kaya't ko apamatyan ti baging. Asaan anigilier ti may sakadag iti bangkay. Sapay ko matagas ta. Sige, umay ka. Ang mga niya kapit ti mapasamak ka na ka. Tinasayat ka ti pasyar ka pala. Kaya't kung tagawin. Kaya't kung ibulos tagitiluak. Mapantay di igit ti bye-bye. Gat idya na ipagsam ti amin na marikot na. Pangasim. Itulnog na klang nga di palay. O sige, doday tato kayat ma. Kumpat ka kanyak. Amangan kit binumata ni mo daw ka. Muli na. Nakakaasim ba't daytoy alalaki? Nauram ti rupa na. Kit nairamraman pa'y anadangran ti akin kanigid amatana. Ada pa'y donor iti ulo na. Patta-patta adakkel abato ti nakasugat iti ulo na. Inggagara dangata apatayan. Nakita laeng nga dagiti kakadwak dito'y pagbasuraan nga adda maur-uram. Ay, naasimhat. Ay, nakapuutan. Agas asog. Malaksig. Iti pan nakauram ti ropa na. Adda pa'y dagiti sabali asugat na. Uray inton maimbagan, marigatan to amang ipagnakadagiti saka na. Kan adda pa'y donor iti buksit na. Nagmulagatan. Ay, naimbag ta nakapuot kan barok. Nagasat ka pa'y laeng. Milagro ti pan nakalasat mo. Kumusta ti marikrik na am? Nay, nagkidumot laeng. Ay, napakapsutan launay. Kasapulan na ti aginana. Datalangan tinabati dito Campo Santo, muli na. Nang langaban ti tangatan. Makatudtudwen. Makipagrit na ti langit iti panagladladingit ko. Bar. Kasla kamaudyanan ti amin kanya. Saan mo kumaapukawan tinamnamam? Naimnas ti agbyag. Addaak dito eh. Pangasim. Adata dito'y Campo Santo. Dapay na may waksi. Isang nga umuk-ukuk ito'y barukok ko. Lading itek, namusap nga gawitan. Mangrugin nga agarbis. Amang nagsakit ka. Sakitan loonay tinakam ko panawan ka, Gilier. Ngam na, agsubliak tumanan. Nupay, adakan iti sabali a dimensyon iti lupong. Laglagi pa, nga talinad ka ito'y pusok. Ay,
Day, apay nga insardeng mo tinangan. Ibusum amin day ta, barok. Pasensya kan. Dasaan kami nga agus-usar iti kutsara dito'y pagbasuraan. Narwamak nga gamit amangan ama. Ay, siyak ni amam asator. Sator, tinagan ko. Sator. Aday ta, naibalikas mo mutlaang tinagan ko. Maawatak, nakapsot ka pa'y. Nakapsot pa'y laang ti memoryam. Uwan gaya ang barok. Malagip mo ka di pa'y laang tinagan mo. Tsaka mo. Uwan. Yak malagip tinagan ko. No adanagan ko. Girl, I need you. I need your love. Molina, dumgag ka kanyak. Saan nga iti agnanayon kat paadipen kalatan iti liday? Karbangam tagaragsak. Bart, pangasim. Saan na pa'y nakasagana? Natayo ni Gilier. Paginanaamon ti puso. Ikarik. No kasano ti panangipatagkan ka ni Gilier di. Ad-addape nga ipatag ka. Baknang ka, Bart. Saan asyak ti pagsayangam iti panawan mo? Ado di dati napimpintas? Kan ad-adda may karing ayatam. Sikat ikayat ko apakasaran. No aklunan nak agkasarta dagos. Mariribukan. Sige. Agorayak, Molina. Apay abing mabaka pailangan mo rin. Naturog ako malatan. Ibusok lang ulit yung arak. Nasurugan na makalawas manipot nagkasarta, Bart. Mapalpaliw ka. Marignak. Nagmamawon ti panagayat mo kanyak. Tangi sikati ng irwangan. Agtap-tap palak lang. Ninamnamak asyak ti umuna alalaki iti biyak mo. Ngem, saan gayam? Amom anabayagan nga agayan ayat kami iti daydi Gilier, Bart. Agad-agal kami pailang iti kolehiyo di. Gan imbagak idikan ka, nga adu tinasaysaya at ababae parakan ka. Ngem di mo impod no. Tidayaw mo ti kapatgan nga isagot mo iti ayatan. Ladingita.
May sangal daw sakbay tinapasamak kinigilir. Impaay ko ti amin ko kankwana. Talungal daw sakbay ti panagkasarmi. Miss, masam ti baso. Kasla kayat mong iparsak kanya. Sabanin ti makitkitak kan ka. Idinto, nakalalailo ka iti kanya. Molina. Ay ayatan ka unay. Di ka kabaalan na pasaktan. Ngam nasakit la tinakam ko. Nalaglagan ko mga awatek. Naimpot nun ti amin kanyak. Pakawanan na. Ako kabasol ko. Nga maawatan na ko ma. Gapo itinarik na analaos a panagayat mo kanya. Nagbutang amapukaw ka. Sige. Agsubli ako ni iti kwartuta. Nasaysaya at lakuman. Nujak linukatan ti pusok nga agayat manan. Binukutak lakuman akin utiman ti saam tito'y barukong ko. Marik na tigura ni Bart kanya. Kasanuntulangan inton. Pakawanan na, Bart. Ay ayatin ka. Ngam andain pa tinigilier aladawan na kanya. Nariknak na ito eh. Kalpasan ti do alawas manipod pimusay. Taging gaita. Mariribukan at pailang. Masansan. Ngag parang kadagiti tagtagainap ko. Ngamjak nakita ti rupan. Ngamarik na anigiliher. Kaslasaan anak kapapati as si bibiyang pay. Ang mga nukilat asumrek ni Bart dito'y kwartumi. Kat makita na nagluluha. Apay asyaw pay. Apay anaskan. Mamuliyak iti sam. Kanyan tulangan ti masakbayan. Tiyak pitpitik iti saklolo. Girl, I need you. I need your love. Inaldawlat nga do tagsang patabasura, Masator. Kas kadag ito eh. Mabalinpay lang isuot. Masapo lang nga mailaba. Ilabam to inton bigat. Pambaran tayo, agdidigos iti waeg di tababa. Nalawa ka pambantayan, tinanglalaw iti daytoy apagbasuraan. Sigod akakaykaywan ken kinawayanan daytoy. Sakbay ang nagbalain a pagbasuraan.
nasuruken asa nga pulo atawan. Nakipagtaengak ditoy kadagiti pada tayo nga agbasbasura, manipod na tay ti asawak. Saan kayo ka din na ng asawa? Kinaikayat ko ti agbyag nga agmaymay sa. No, nagbyag ko mati sikog ti asawak ide. Ay, nalabit nga agkatawanan kayo kuma. Ay, masaludsod kuman, imaw. Imong? Awan. Gaputa, awan ti malagip mo iti kinataom. Pinanaganan ka iti imaw. Awan ka di pa iti malagip mo, imaw. Awan na polos. No pilitek tagpanunot. Kasla mabarbari na ti ulo kiti kinasakit na. Ay, kahit naimbagkit di ata makapagnakan. Ngam agot-ot no daduma. Kanda iti akin kanigid amatak. Pasaray agkudrap iti panagkitak. Dayti ti Jack maaklon muli na. Agdadagsin kagayam. Ngem saan asyak ti ama ti sikog mo. Pagawanin ako, ma. Sakbaya pinakasaranak. Agdadagsin ako. Apay. Anya tinagkurangak ken ka. Awan ti Jack inaramid tapno maiparitnak tinalaos a panagayat ko ken ka. Nakasagana akiti anyaman na panusam. No kaya't nakalaksidan nga asawa. Tapnuan niya! Tapnuan niya? Mangnamna makakadipay laang asibibiyag ni Gilier. Bart, saan mo kuman nga iraman ni Gilir? Agin inanan. Ngayon para ken ka, si bibiyag ti sigod a nobyom a pakikasaram ko ma. Gapo iti sikog mo. Saan nakamabahin a panawan? Gusto na nanak. Saan kan ngagsangit? Daytoyin tiga atas mo. Anak ko. Patpatkin ka unay. Sika, ti kapatgan apasamak itibiyag ko. Sika, tiliwliwag. Sika, tikirit ko. Tapno tarigagayang pa'y ti agbiag. Para iti masakbayam, anak ko. Sabali talaga ti masiriban niya. Sika nga tanti kangatuan tinaala na iti eksamin tayo. Maragsakan laki din ni mama no makita na dagti na nga to agrado. Kas makit-kita kung ti pakatong palan dagiti arap-aap ko. Anya namin ti arapap mo? Mass communication ti kursuta, Kathleen. Idol ko idi ubingak ti may sa reporter ti television. Magusto ka buy-buyaan. Sa bagay, at the regional network ti may sa television iti lugar tayo. Yung oray reporter lang iti radyo. Naragsaka ko ang Kathleen. Kablawan ka, Gwendalyn anak. Uray ideadda ka pa ila iti elementary ha. Talaga masirib kan. Imala kalatakin ni. Siyempre, asino pa iti umalaak no san ani papa. Mabig a negosyante. Pasig nga kakangato dagiti sa nga na. Negosyante, kas kada politiko. Iso aman manong ada panawin na kadata. Naimbag kiti, tada ita.
Uy, kaya. Adanam amo ka reporter iti radyo iti bigat. Imay nga min iti universidad. Ni Manong Jomar. Saan la gwapo? Nalaing pa'y a reporter. Ay, agayat sa amot tante anak ko. Agadal ka kumapay anak. Ma, awan pa iti panunot ko day tabanag. Kaya't ko tagbalin a reporter, kas ka ni Manong Jomar. Inton makapagturpusa. Padananom ti ag-reporter. Ah. Manula ti sweldo dita. Kaya't kung agbalin ka nga abogado, Gwendolyn. Ang papa, saan ko alin niya data? Bart, respetwang kumati desisyon ni Gwendolyn. Siyak ti ama. Kat siyak ti rumbang amatong par. Okay. Tapno saan ka nga agsupyat kini mama papa? Adalat, tasiyasin niyo. Dandanin na ikaglis ti dilak. Sipot kinaubing ni Gwendolyn. Ni Bart tinariingan ng ama. Noam mo nala kumatipod no. Mabalin na saanan amay butak-tak tipod no a kinatao na. Mariknak mat. Ti panangibilang ni Bart nga anak na ti anak ko. Nervyosak no daduma. Kasla sa bali, ti mapalpaliiw ko ak kinalailo ni Bart kan kuana. Naan-anayan abalasang ti anak ko. Napimpintas pahingam siya. Inangaw ka lang, hindi. Pay-pay sumatan. Nagadupay dagiti in-order mo, oh. Nasaan tamay boss na ito'y, itugot tayo igit ti baybay. Manmanumot ngami na makaaliwak sa ita. Diyak mo, no, agaliwaksay at talaga tirantata. Siguradok alibro tinagyan day tabag mo. Kabisado na ka talaga na niya, Kathleen. Wan, baring maya to tiriknak nga ag-drawing. Saan ka la masiri? Talintado ka pa eh. Uh-huh. Ay ngam, pagluganan tangarod. Apay nga mi ngawan kotsem. Imawag ni Manong Jomar. Makilugan ta iti kotsena. Sa balin samot ti pagtungpalan ti kinasingedyo kini Manong Jomar. Ay, piliha ka talaga ha. Kapadpada taday jay. Anya? Ay, san amadlaw? Ngam, naggwapo nga minsi ka. Ayun na, makakatawa akin ka. Amom, ada parikot ko. Kaya't ngamin ni Papa ngagbalinak nga abogada. Angam kasano nga rodon ti arapaap mo ngagbalin a broadcaster? Ay, jak nga rod amo no kasano. Mabalin ko to siguro at nga iragpinday tan. Gwendolyn, Ha? kita am dagiti sumsumrak. Ah. Ni papang mo, ti maysa. Nayaw-awa anak sa amatan. Ita lang kami na makadano nak dito eh. Kadwak ko maniyama sa toro. Nasugan na dagiti sa akin. Oray syakmat. Mangrugin hagot-ot dagiti sa akin. Namangan kit dino jakton kabalan ti magmag ng agawid iti pagbasuraan. Pumalasi ako na. Lingdak gayam ana imbag ti ropak. Amangan no agbutang dagiti makakita kanyak. No, da kumabukod mo ako, tse. Di saan tang agururay ti taksi? Di ka kumamangibaga kini papang mo. Nagbak nang ni papam. Amok mat basiti ag manehon nga mabuti nga pailaeng. Ibagbaga kiti ni Papa nga igatangan na kiti kotse.
Ha? Ay, anya tinakitan? Ar-ara pa, pumasamot ni Manong Jomar. Sika talaga. Nakapilpilya ka. Kita anday dyan lakay ngagsuksukay ni ti basura. Kaasimat na niya. Asit kan taman. Itadalangan kan kwa na dito sa Santa Ana Ibo sa restaurant. Mana ka kinipapang mo aman na nga asikan man nagtulong. Ngam, ayan nati ko nam alakay. Nota ko mabukod mo ako, tse. Di saan ta nga uray ti taksi? Di ka kumamangibaga kinipapang mo. Nagbak nang ni papam. Amok met basit yang manehon. Nga mabutengak pailaan, Kathleen. Ibagbagamat kiti ni Papa nga igatangan na kiti kotse. Ha? Oh, apay. Anya tinakitan? Ar-ara pa apong samot ni Manong Jomar. Sika talaga, ha? Nakapilpilya ka. Kita anday dyan lakay ngagsuksukay ni ti basura, oh. Kaasimat. Asit kanta. Itatalangan kan kwa na dito sa Santa Ana Ibo sa restaurant. Imala ka kinipapang mo ang mga nangaasikan man nagtulong. Ngam, ayan nati ko nam alakay. Dayjay man, oh. Awan mo nagperson. Nakitak lang ni Tay Kathleen. Nagdarasa na nagna. Umuog ni Mama mabid lang, ha. Hello? Damdamagan ni papang mo na apay nga awan kapay. Sa dino ka diti ayan yon. Karura mi kan Kathleen iti may sa food chain, Mama. Agur-uray kami iti taxi. Kunaknod ta kayo pailaang iti pagadalan. Saan akayat ni papang mo ngagkasipngetan ka iti ruwar? Talaga apat-pat ganak ni Papa niya. Saan na kaya't nga dadakas sa mapasamak kanyak? Ay, adagay man taxi, Mama. Bye. Jason, nakitak alakay akas lagpal pala matilangana. Nakabalasiwan iti kalasada. Sayang, naikakumay ti limos. Ngam, nakalugan kami matan kan Kathleen iti taxi. Pulos pa nang ipapan ni Gwendolyn. Asaan ani Bart ti amana? Day tamot ti kayat ni Bart amay mulay iti panunot ni Gwendolyn. Pasarim makalagip ti asawa. No apay asaan kami anaadaan iti anak. Anya nga ron ti mabalin ko. Diyak kayat nga ibaga. Nga iso ti ayan ti diferensya. Sigurado ang mga awan sabit, ha? Nasaya at nukasta. Ngam no bilang amomon no anya ti aramiden nyo. Sige. Agteksakto nga muna sakbeng umawagak. Masapon nga amuak ti binanag tinang ibaunak kada kayo. Bye. Naawaga ko ni Gwendolyn, Bart. Nakalugan na ka nun iti taxi kini Kathleen. Nasingad na launa iti dadya, Kathleen. Agtrab-trabahon sa aporter iti airport ti Amaday dyan. Ipagpakaasik laeng ka, Bart. Saan mo ko maapakibiyangan dagiti kasingad ti anak ko? Ay, nakasangpet ka gaya man imong. Nabanog ka sa anag na. Dandani. Diyak na isang patibagik dito pagbasurahan, aman sa tor. Naut-ut na gini saka ka.
Ay, naglugan ka kumangaminan. Isupay ti pagpletem. Namangan no saan da kamit laakayat nga idanon ditaw eh. Anya da kita. Adwa plastikan karton. Mabalin nga ila ako dito eh. Mabalin mo't nga ta nga ipaunag dagitimbal ng danataraon. Ay, nagligat launay nga menti pa nagbiag tayo, imaw. Kasla, awan agur oray ang masakbayan tayo dito'y pagbasuraan. Ay, numalagip mula kuma, tikin na taom. Itay pa'y anakastrek ni Gwendolyn iti kwarto na. Nga masaysay up ko pala ang tibanglo na. Nakabidang anaggapo iti banyo. Napintas ti pamagina. Napudaw. Ken nakalinlinis ti kodil na. Adayo ang napimpintas ngam ni Molina. Agpalpalas ka palagayang. Saan nga mina nakatrang katirida? Iso asimural kaklatan. Ada ka di ibagayo, Papa? Idi pa lang amin nga ibagbagakin ka agumatang ka iti kotsem. Tadi kakat kakaasi nga agor oray iti taksi. Amangan no, anya ti mapasamak mo iti rawar. Kasla, mabuti nga kami nagmaneho, Papa. Kan, awan pa lisensya. Saan a problema na ita, Gwendolyn? Siyak ti makam mo. Ken, dahito iti ibagakken ka. Saan ka pala ang ama kinobnobyo? Girl, I need you. I need your love. Apa esimrek ka dito kwarto mi kini papam, Gwendolyn. Ada ka di ibagam kanihag. Nadlaw ko kami napimanaw ni Papa. Napanunod ko ti mangkad kadwa pala kada kayo. Balasang kan. Kayat mo pa ilati makikaidahan niya. Siyempre, agmay may sa ka baby yo. Apay nga minawan ading ko. Day tangarot ti pagsarsaritaan mi kini papam no daduma. Naragragsak kumano at dakapsat mo. Napananpay lang amin ni Papa. Nabartagsan. Awan mo't nga ron ti driver na. Ado ti madamdamag di ta amadisdisgrasya. Gaputa na bartag. Ay na, kaslasaan ka pa ilaan naruwam kini papam. Oray dis oras ti rabi no da umawag kita rumwar. Kasi tinaminsan na jak napuutan na rimwar. Ay, jak man amo. No asino man ang timawag kan kwa na. Day tama ti dakas na iti negosyante. Anya, Mama? Ay, adda kaya maibagak kada kayo. Kwa ngamin, nakiktutak iti kalat nga isasarag ni Papa iti kwarto kita. Kat madamaak pa lang agsuksukat. Mama, uray na iso ti amak. Nakiktutak lata. Kalat nga may nasimrek. Ay, imaw. Imaw. Tasator. Tagainap lang kayo.
Anya nga may tinatagtaga-inap mo. Kasla nakabutbutang. Kasla makita kiti lang ama. Nangagko ti panagasasog mo. Riniig ka. Ta amangan no mabangungot ka. Umanangsab ka pailaan. Ken agkalkalingutan ka. Ay umabidlaan. Ta mangalak iti danaw. Hindi rin dyan, nagtaktakay na ko. Paimasansan mo tan nagtaktakay na baka. Kasi tinatagtakay na ko, nakabutbutang. Sino ka diya talaga? Anya tinapasama ka niya. Apay ngawan malagip ko. Bumangon ka. Ta uminom ka imong. At tawi. Agya managtata. Ita kaya't kau nga istorya doan niyan di natagtaga-inap mo. Saan ko mapagsusurot? Saan nalawag itilakip ko, tata? Kasla dito'y pagbasuraan, tinakapasamakan di tagtakainap ko. Adda mauro-uram. Adda agig ikis. Ay, amangan do, adda pa kainaigan, itinapasamak ide. Adda pa'y namin sana. Natagtagainap ko ti dua a babae. Agpadadaan na pintas. Agkataob kami lang ata, itiday di may sa a babae. Ay, amangan no aginamdagi jay imong. Ang tidakes na. Awan pulos malagip mo iti kinataom. Pasensya kayong tata sa tora. Kapag di pa nagtagtagainap ko. Ramraman kayon anasing atipan naturog na. Bayamaw na. Ituloy tanti maturog. At halong pa'y tirabe. Numanumanan atrak a basura. Tidumtang inton bigat. Awan pa'y ni Part iti away ko. Anya ka diti orasan. Naglabos at engat terapi. Itaman pa'y. Adda nga ta komperensyada kadagiti pada na negosyante. Uno, adda simangpat nga investor. Kat sinanga ilida ida iti hotel. Naduma-duma at tao ti umawawag kenkwana. No daduma, saan na akayat amang ko ti pagsarsaritaan da. Adda nga ta ilimlimat ni Bart kanya. Malagip ko tinaistorya ni Gwendolyn kanya. Masansan nga aramidan ni Bart dayjay. Masapol a makasaritak iti dayta abanag. Napuyatan aklang aruden. Kastape lang ti bagbagam kanyak mulina. Apay. Anya ti pampananutem. Saan mo nga anak ni Gwendolyn, Bart? Naskan ka di nga ipalagip mo kanyak. Amom ka di anasakit para kanyak. Malagip ko manan ti panagulbod mo kanyak. Sa kalpasan na, di nak maipaayan iti anak.
Ag nanayon ka di ngay karkarok data abasol ko kan ka. Adala may sang ipagpakaasik kan ka. Imbilang na ka ni Gwendalyn nga amana. Amom ama si Rib. Buen, amo ka masirib. Kat kayat kung agbalin nga abogado, saan ka di amay sala amabisbisinan a reporter? Saan ko maakas ti kinasabrak ti panagsasaumbar? Nadayaw day ta trabaho. Uwan, amok, no daduma, napagkad. Agsasanga dagiti ibagbagam kanyak mulina. Dahito tilaglagipam. Sa anak adakes, may saak nga ang mga agtarigagay ang maaddaan iti bukod nga anak. Girl, I need you. I need your love. Apay nga taano dato. Kat makariknaak iti panagtuwa-tuwaan ni Papa Bart ti amak. Impod kuman ni Mama kanyak no saan nakasta. Ngam, apay nga iti dahil isisirip ni Papa iti kwartok. Amadama ti panagsukat ko kat sabali ti panagkita kat ti panangkit-kita na kanyak. At dadag iti manamdamag ko nga ama. Agon dawayan na tibukod na nga anak. Sa bali ni Papa, mabigbig-big a negosyante. Kan may sa apilantropo. Mutuktukan kan sama tin anagoray kanyak Gwendolyn. Ay, Dalain ka makam ko nga inaramin. ororayek lang ni Papa. Awagan na kano. Ay, sumurot ka kiti kanyak, Kaslin. Kumita kami kano iti kochek. Wow! Daitan Ay ngam, apay ako yugon ka pailaang. Ay, mapainak kinipapang mo. Basta, kagura kano din ako yugan. Talaga jak maawatan tiriknak. Naimbaglangin. Tada na iti huwag kapag labaan at pagdidigusan. Manggubon kami matan itigid. Pangalahan mi ti tanong na naman mi. No kumakto doon. Kit adag tubo arabong iti kinawayanan iti panlasay. Naimbaglang ikan iti saloyot. Ang kakanipay, analpas ang naglaba, mao. Nagbayat ka ang digos dito'y waeg. Nalinaw, tinarom na. Nasaan pa'y ang nagtudaw? Uwan na ama. Gamadan samot lama si Tiwaig. Nagpasurong na raw dagiti dadum alalakay. Barang makakamal na ka na o iti dalag. Sige. Mayad no kasta. Ada pakiramanan. Naimas ti matuno adalag wino tilapia. Maog. Saan ka kadipay nga digaws? Nalami es kan nalinaw ti danom ti waeg. Uwan. Naimbagid di. Tasan na marugitan ti waig. Manipod iti pagbasuraan, Tata Sator. Naingay ngay paupawil ti gobyerno ti panakarugit ti waeg. At dapay kitni dagiti pilantropo at tumultulong iti panakatagibeng ti kinalangto ti aglawlaw. Babaan iti panagmula iti kayaw. Uwan. Adan sapay intulong da nga ayuda. Ang runay di gingginad. Pinalubusan na tayo. Ngagnad dito'y tapno tumulong tayo kano.
amang saluwad iti aglawlaw. Nay, saan ka kadi nga agdigaw? Madamdama, tata. Sige, mabalindak lata panawan, tata. Kabuteng ko makita, ti kinalad ti rupak. Iti kinalitnaw ti danom ti wahig. Iso aliklikak pa'y lang, tagsarming. Nagpintas kan nagdakal ti balayo. Talaga nagpaknang kayo. Ay, mabainak sapay ngagtugaw. Anya kalakit din na ya, Kathleen. Inton si Kati pumaknang, amang ano na pimpintas tupay ti patakderem abalay. Adayo ang mapasamak dayta. Iti daytoy a kinadaag ti balayo. Pudno ni Dadim, saan a reporter ti pakaibagayam? Arapahap ko at talaga dayta, Kathleen. Gwendalyn, Ah, saan gaya man ni papang mo ti kadwa masimbang pat? Ni Kathleen ka di dayto, kanayon mo nga istoryahan kanya. isungag pa mama. Kathleen, ni mama. Naimbag ang malam yung ma'am. Kumusta kayo? Isumot lagayam anak kapimpintas ti gayem ko. Adda malaan na. Ala, Naangaw kagayam, Kathleen. Agpaisaganak iti merienda iti katulong. Kanayon ko nga ibagbaga kada kayo nga agad anad kayo. Di ka pinagpanunot adagos. Apay, di mo pala ammo ti aramidam. Agtignay kan! Kaya't mo ka di asikat ipatayak ha! Amo yun no sa dino ti pangkitaan nyo kanyak. O sige. Wen, masapol nga adda na pintas ama ipadamag mo. Kaano lang anagatang day tulugan mo? Naglaing ka matanyag man eh, ha? nabayagan nga mok tek maneho, Kathleen. Mabutengak lang kami di. Nalaing ni Papa nagpili ti ginhatang na para babaya talaga da ito yo. Makaadayutan samat nga agbalog no kastoy laang. Anya? Sana dakas narigat mo't no saan nga galiwaksay. Ay, mapit lang nga. Adaw mo awag ti cellphone ko. Ipaigid ko ti kotse. Ang mga naman disgrasya tapay, no agman maneho ka nga cellphone. Hello? Manong Jomar? Apay? Anya? Ada nasarakan da na iwalang abangkay ti pagbasuraan? O sige, sumurot kami kini Kathleen. Ay, ako maribuso na kiti tao. Tata, kaslod na kabuteng daunay. Ay, imbaog, adda ka no nakita da abangkay iti dayjay apasad ti pagbasuraan. Anya? Nagibuling day ti bangkay iti pagbasuraan? Wino, dito'y apinatay da. No, awan mo tinanggag tayo akanalbuong. Ay, nanayunan pa iti pulais nga agimbestigar iti napasamag. Talaw ti agturong nga umasidag ditaw. May sa alalaki kundwa a babae. Oh, Reporter sa dayjay lalaki, imaw.